Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga rut ti surat ti pakasaritaan ni Noel nga napoluan no na ikari. Dear Manong Nemi, nariingak tinakurapay a panagbiag, adamat balay mi Manong Nemi ngem kagangay lang. Awang pala iti ti kuryente manong dito'y lugar mi. Wen, innam kami ngagkakabsat, kadsyak ti may kapat, manipod inauna. Karpintero ang nitatang. Housewife, gagangay lang makiya na ti agtagibalay ni nanang. Manong Nemi, dagiti duat at talo nga kakabsat ko nga inauna, nagpatinggadalaing iti high school. Ti dua, Manong Nemi, simurot na iti construction. Ti maysa, Manong Nemi, babae, nga manangek, na panan nagkatulong sa Jay, Manila. Idin ta siyak, Manong Nemi, nagbali na idin nga self-supporting. Idi agbasbasak pa lang iti high school. Tamakita ko ano. Arigat ti biyag mi, manulat sweldo ni tatang idi, kas karpintero, uwan mano. Idi adak pa lang iti high school akit, detan. Amo ko nagbisikleta, ingatangan dag ni tatang di bisikleta, ta rantak idi Manong Nemi, iti aglako iti pandisal, iti lugar mi. Masabak ngagriing iti parbangon Manong Nemi, sa kayakon, ti bisikleta, adamaten karton, galod ko iti likod, ti bisikleta. Napanak tumaten Manong Nemi, iti kasidgan nga bakery, nga pagdangkatan, iti pandesal. Adamat put-put ko Pop, 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 pop. Kung anak tumaten umuna nga balay, Manong Nemi. Pop, 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 pop. Nay, naglakot pandesal. Kubatang kami mambarok. Kaano ka pa nga nang rugi, naglakot pandesal barok. Kita lang tata. Ubing kat samot pa lang. Samot pa yung pamilya. Basak pa lang ti high school data. Napia lang adanayon nga kwartang ited tatang ginanan kong allowance ko mga panagbasa. High school ko na, hindi bisikleta ka mga panagbasa. Una, gananod ka barok. Ano atam ti disgrasya. Abagay, basit ba't palang luglugan nito ya? Bisikleta ka daw, motor, kalesa, pagigat mamansa daw tricycle na. Jeep, data, pampasero nga jeep. Abag isun tumaten Manong Nemi aglawag, dumasursur kunton, Manong Nemi si Bubukela, barangay mi. Eta, gabuta mudan, nga aglakot pandisal iti lugar mi, data maten. Umusumot ka. Anong Nemi, gabata talaga mag-igamakmat iti kwarta. Naino ta. Anak agmimirianda manong. Masapol nga dalat na nagganti bulsak. Awan pala wallet ko edit, awan mati wallet ko. Idadakon Manong Nemi ti fourth year high school,
Intultuloy ko tinaglako ti pandisal, ket no kasta nga Sabado, sumurta kiti construction. Nakuto nga di manong, tamapuypuyatan ak nga ron. Kanagtugubrak pa tinatagsen. Ay, Noel, tahang, saan ka marigada ti araramid ang baraw? Kan nakamat ti allowance mo Ano nga nasken pa yung trabaho, ag lalako ka ti pandisal. Saka pala sumurek ditoy. Construction may sangal daw. Kaya kung mabaling na may sahal daw mo lang. Kaya't mo ti purman tang sumurek ka. Nakatulong ang agbatil. Agbaw nagtisemento. Gandad mo pa nga trabaho. Kaya ti Domingo, sa kayak mo nakuhan, manong na iti bisikleta. Mapanag, aggatang iti butilan do. Oy, hampay di magadgatang ti plastik, ay lata, kunak kuma. Kada karton, basta buti kay lando, kartero alusok. Pagpintasan naman, nung name ita da bisikleta, kada da pwede kiti kundaway nga maplatanak, maperdyanak. Ang hilang data. Naanos Ay nga manong name nga napasamak iti may sa nga aksidente. Aga po ako manong name iti bakery nga nangagkatak iti pandisal ko. Iti ita maidong parko ti bisikleta iti puon ti ka half court manong name. Nuapikit ngamin nga inip na medyo na ipatingada. Dati-dati mat nga hanga dito tayan na. Manong name nagsuwag ako na. Naibokro dagiti pandisal ko. Na ito pa manong name iti timid ko. Iti semento. Gabota. Rabi pa lang idi manong name awan ti makakita kanyak nga mga rayat. Yung karigatak manong name ti bimangon. Dara-dara manong name ti ngiwat ko. Napusi ti duwang ngipang ko. Nagsakit. Initad na umarayat ang kanya. Nakin ng barok. Ay, susapo. Ano ba yun? Nagdakil na ito po kunti court. Apay, didong parmo. Manong nemi. Awanin siya sa ribipay manong. Dijay. Naiwara-wara nga lako kapandisal. Sana kung nga nakalako pa hindi tangal daw manong na ikawan di kiti customer. Sana pa kiti no hospital manong nemi madamot lang ng tulong kanya. Natukul ti tinidor ti bisikleta. Inluglugan ko ti kalesa manong nemi nga niyaw awid. Kat madandanagan ni nanang. Ay susapo niya. Ay, kasta ganit na pasamak kang kaanak. Nadisgrasya ka. Anan, agasanta tigimig mo. Isus, limtegan ta timid mo. Awan di doang ngipin mo. Isus, apo, anawan na kami datatang mo. Hindi nakabsat mo, isang bunting lako ti pandisal. Kabilang mimat nga, kanta ka ti allowance mo. Sa akin na kiti customer ko nang kakaiso na nga, adomati maganan siyak. Lang, naginanak pa lang. Pakaamon nyo basit iti customer ko napasamak ka kanya agad mamuandan tulatan na no ape ka saan ka nga naglako di parang maro iti ay lakit na rinitrit batan saan nga mabalin nang logi lakit kapilitan na nga mayat pa lang saan nang ipakanyo langin iti baboy. Umanay ko maday din manong name nga balag kanyak tapno sagkon nga ituloy. Ngayon tuloy ko lang manong, nagadaan nanak lang. Aging ka manong name nga nagturpo sa Conti High School. Iti bakasyon manong name aglako akti padisal sumurot akpay ti construction diretso lunas aging ka na ti Sabado. Alas tuwak ka nakasurusuro madipot piyon agilay ti hollow blocks, aging gamu kong tagpalitada. Kung nangarod di kiti kakadwa, kalisto ka nakasusuro Imuno nakpagim sikag. Sikamot din iti iba't batilak. Kaya nagpapalitada ka batan. Nangato ba't yung sweldo ka? May sako na mason.
Nakaurnungak manong nemi ti panagbasa kiti college. Kung nakarot kanyak ni tatang, pampanog mo laeng Noel. Say-sayangam laeng ti gastos mo panagbatrikula. Samong tumat lang ang may tuloy ti panagbasam. Tatang, imbes ko makakunayong, sige, agbasa ka nga rod anak ko na interesado ka ta, tulungan ta ako na yung sanak met o blagan nak met. Gusto ngamin ngagpaisula kaya, kaya nga blagam tanak mo. Isus ako. Kakaiso ng isut mayat ngagbasa iti kolehiyo. Digit imun unang anak takit ni. Nagpatinggalang de high school. Di manangin ni Noel kat agkat katulong sa Dia Manila. Digit ito nga lalaki nga manungan na kat sumursurot ka na kayo construction. Baka mandamdamag, asawa daan. Talaga kasta. Asawa daan, rumay unay. Sa nga rad Noel. Tunod pa nag-asawam. Ni tatang mo, di ba nag-asawa tayo nauna? Sakto hindi. Sige. Kaya't mo ka talaga nagbasa. Bahala ka. Intro-tuloy ko lahat tama nung name, di pa naglako kiti pandesal. When? Kat siyempre, agbasa iti aldaw. No pakantek manong name, tumultulong ak iti college canteen. No kasta nga mumalemen manong name, kumporme, ti mabaling kong aramiden. Papanak iti may isang balay. Apo! Apay mo no? Baka ada kahit yung patarimaan, tata. Patarimaan. Oy, tay agubong agubong nga kwa. Tuboy o. No, ada pasukatan yung tay gripo. Bueno, ada kahit yung patrabaho nga pa. Amok tagpinda, amok pa tag-construction. Amok tagbalitada. Mati, panggaping patarimaan ba no? Apay, agbasbasak tatakit no bakantek, kahit kung dapat extra. Hindi ko ka. Kahit sumrek kang welding, dama mo nga ada welding shop na. Alis ito nga tama ito susuruin. Uno sumrek ka iti vulcanize ka. So adam mo, talyet. Sinirek ko manong name iti panag-welding. Noon ni din ti classic manong name mapanak iti welding shop. Nga aramin da iti sidecar manong name tauso idin tricycle. Hinida mo manong name talagang marigatan na. Masursuro amin mo na kung talaga interesado ka. Naging ka manong name kabisado ko. Kitni? Adamatin na makuwarta ka. Gusto ka makasursuro mo ro. Anat alalaim nga kursoya. Commerce. Hindi, engineer ko Hindi kaya tata. Sige. Nuwas na. Kahit mo tag-extra dito Kahit ko tata. Pagkaskasaraam nga Bisikleta ang agawin. Napimpintas nung kasera ka. Tanod na kasta nga overtime, mag-overtime ka. Malagad na madadayal ta panagbasam. Kasta nga rutin na pasamak manong nagkasera ak iti ayan da tatapuldo nga dan iti welding shop. Sa ala nga sidecar manong name iti araramidan dan rehas. Kanda dumapay nga welding nga landok manong. Numalpasen ti classic iti malem detang trabaho nga welding. No, padnangan manon name at damat asidig nga karinderya, mapanaglatamot ng maansa dyan. No, anak pa nga puya, anak pa yung makaturog, ituloy ko manon name iti pangted ko. Nga maturog masapak, to pa nga griing, no saan ko malpas, di araramidek manong name. Bukudak ti may isa nga sidecar nga nga kontratan. Ada kontrata na itong ka-sidecar manong nemi nga malpas ko. Ada kontrata titunggal rehas nga malpas ko. Nagadagsag sa gawisok magnawa na. Dag sweldo ako manong nemi kitnay. Omo. Opo. Gumatak mo itong basa barong arwatek, pantalon, polo, t-shirt, sapatos. Gumatak mo kagatak mo itong tirelok At no mailiwak dito balay manong nemi damad yung bisikleta.
Saan akong nga nagpadaglako pati pandesal, tada ng sukat kanya. Hey, kumusta anak ko? Kastoy tan. Nakagugwapo ka ba na kabalbalo na kita sapatos mo pa? Iya dapat pa irelawon. Dapay kwentos ka nun eh. Dapay reban ko. Po nagwapo. Ay no, may pastang mo balat agbasa, kit iraprapin mo tagtrabaho. Gayam-gayam man tag-welding ha. Alanda kan sakit na sikat para welding di construction nga kontrata me. Sikat agi kapit kadagat ay rehas ken na dupay. Bagay nyo nga design Tasak tagaramit. Kontrataag. Laon nga lawan anak ko kita siya at unay Adon ti amom. Sakit agbasbasa ka pa Ala kita barbaring anak ko. Tasika anak mi. Iti makapagturpos. Kaya Jim nga nag-graduate ti high school ni. Yan naman kahit amat nga interesado nga basa ti college. Siga lang ti interesado kahit. Gabutan darapahap ko datang. Saan ko kayat nga talinaedak lang construction worker. Bagay ni manong mong inaunag at ni manong mong Delpin. Napanggap na ag-Saudi. Sakbing ag-asawa dati tinubya na. Kastamat iti manungem. Ni Larry, ag-Saudi. Di manang moment, nga dadya Manila, sila alam nan sakit dadya ko. Amo na nga mapanitiya sa Bali Pagilian sa danto cross country. Panag ko na kokit kanya-kanya gaasad ako nada. Musikan tumang, ti makakaiso na nga makapaggraduar, iti kolehyo, mure sa nga makapaggraduar di kapsat mo, agabroad da, agad lapintas tumet ti biyag da. Basta ako mamat di kiti adjem. Kala, awamot ka din sa maling kalkaligagong mikininanang yo, no anya tinaikari nga pagbalinan, titunggal may isa kada kayong anak. Ken kang runanti amin anak ko. Alagad sanda kam tumit nga may bayana. No saan kam tun nga makapagtrabaho kininanang yo. Ada din manunemi ti fourth year college, idi agpitikmeten ti pusok. Agpitikmeten ti pusok kunak manunemi, idi mamamok ti babae nga naikari siguro nga para kanya. Manunemi. Agalas 7, dito ti kapunan no aping panaganawan. Ag-alarm dato'y video tayo. Pasensya kayo na maisturbo kaya ya. Panag-alarm na. Di video tayo. Ni Melda manunemi na mamuk iti may nga restaurant, may nga waitress. Napagpitik adagos ti pusok iti mamamuk isuna. Iti agraip ti dakulab mi. Ay, Melda. Umayag naman po siya di balayo. Stay inak. Di umayag po ba siya dito? Ang kamagawawat ti garem. Nagbakasyon na kakit umayag ka di balay mi. Nutoy, imbagaan na. Nagatayong matgayam? Ano trabaho, Noel? Welder. Meron parapin ko tagbasa. Graduating akon. Anong eskwela? Imbaga, saan tangang kaeskwelaan? Uri siya, graduating ng akmaten. Kahit mo sawan, nila parapin mo tagtrabaho? Ag-duty iti agsapa. Kalpasan na. Agbasa iti alas 9. Sakto man na nag-duty trabi. Iso nga namamunak. Para bigatak kan para rabiya. Iti ito nga restaurant. Para tagayam nga working student graduating tapayin. Ado kang namin nga kakapsat. Timbagata. Sakti nag-interest nga college. Uy, kasla talagpadpada. Ori siya. Siyak lang. Kung namkadlaig, di pa nakairan-rananan niya. Siguro, Melda, datatag kagasa tala. No isot na ikari akit. Anya nga ron? No, na ikari.
Napangkungarot pinasyari di lugar da manon nemi ni Melda. Ngem ti makadakes, iti piduwak ti may pimasyari ti lugar da. Ada nang said kanyak mano. Are, mabid lang. Apay, agar-aram ka kin Melda? Uwan. Saan mo lang inipatpatuloy, pare? Tano'y patuloy mo. Mga ramid at tigripo iti bakrang mo. Ah, ada inasot ng imo ko, manong nemi. Are, awan ti dagas ka. Panggap ko kin ni Melda. Anong awan ti dagas ka panggap? Kahit mo nga gawam kanyak. Nobya ko ni Melda. Awan matimbaga na kasta. Manong nemi, nagatrasak kabata siyempre. Narigat mo masadaya ka kamanom. Iwasawas na wano, iduyok ng tipon yan, imo ko na kanta. Kaya maaramid, agaramid nga peso ti gripo ti darin, ti bakrang ko. Talo damat nga rod, manong nemi, kabaylak nga tamot dati, nakaigam ti imo ko. Yung no, dumarop na giti duwa, delikado. Wano kan? Saan ka nga patuloy pa? Sige. Kanisarding mo ti mangaram kayong kuha na, ha? Amok, agbadbada kayo ng agbasbasa. Mabumupas pa siya rin isunit ti restaurant ng pagpapaayan na. Amok amin data. Ngayon na madamag kong mapambulat paspas siya rin isuna. Umayak sa jay. Sa pulang ka rin sa din no paglimlimangam. Kaya't papatayan ka. Siyempre, manong nemi, anda pa nagdanag ko. Ipatungpal na lakit daya, Karina. Nukas ka sa nulayang na kunak tinakam ko. Yan siya ka mo, manong nemi, taksaanak nga nagbuteng. Makamutan, na kunak tinakam ko. So nga napang kumanin pinasyar manon nemi ni Melda iti pagpapayan ng restaurant nagordera kiti beer ken pulutan. Iti damay ka na ti gundaway manon nemi nga makaasadag ken kuana. Melda? Oh, Noel. Imay, iti Domingo sa diayan nyo. Inurura ka nga rod nga pagam nga umay ka, di ka matimay. At anang side ka niya katalungan lalaki. Nakaigam ti mo ko ti maysa. Nobyum ka no. Nagbutang ka matayin. Kasano nga sana kang butang kat imarmar na matimu ko na. Diyan ni Eric. Eric? Anak ti may isang konsyahal. Iti ilimi. Agar-aram kanya. Namsang ko kayat. So kayat natatang kininanang. Tabak ng naron. Nagbasbasa iso na. Nagtatrabaho na ito ni Kusyuda. So, magimat-maton si Kusyuda. Iso ti kayat mo. Tadaning Kusyuda. Diyak nga rod kayat kunakmat. Imisot ko kayat natatang kinanang mo. Kapag ko mga natatang kinanang ko ti matungpal. Binalagan na. Lumadamag ko nga paspasyari misura iti ka restaurant nga pagpapayan na sa pulan ka kunana. Buteng kamayat. Dalabasit, apay nga ganda ka. Kahit no ada mangipadamag kang kuha ng imay ka, kang kasasalita na. Amang ano, ipatungpal na tipanggap na. Nakasagana kamatay. May panagnik ko lang ti kinapatig mo kanyak. Melda. Noel. Agananat ka. Uy. Di mo kayo nga natakas sa mapasama kanyak. Lab na kala. Ito. Di ka nagyaman ta, daak nga magpalpalagip kang ka. Kinakarakararag ko nga on dakas ko mapasama kang ka. Di meaning, adamat panagayat mo kanya. Bisos ba? Aklunan na ka natin. Aklunan ka nang pwera arakop, pwera bisito. Manong namingin tinakinitak taglawlaw ko humot komit kita narakop ko no. Uy, Noel. Kahit ko ba yung makan na kitilips mo.
nobya kon manon name ni Melda. Anad naman din manon name iti pasnek ko nga trabaho, masapak nga bumango, nagkape, ag pandisalak, sa kurugyanan ti pangted ko nga ulo weldingen. Mapanak tumatlan mamigat, iti karinderya, mainanaanak to, nagdigos sa kagrubuatan. Mapanang mapanggotan daran manon name iti first period. No dumteng hindi pa nag-examen, manon name agbayad tadamat ornong ko, adamat deposit da kawarta kiti bangko. Gasam ta agbasbasa agsuseldo ak pa yan. Kung kontrata ak, basta manon name nga adda kiti kaya hang kumalpas sa kontrata, sa kiti agawid, welding, ket no kasta manon name nga malpaskon, agrubuhatak to, mapanak iti restaurant nga pagpapaayan ni Melda. Dapat ikiti kundaway manon name mai-corner ko isuna, mabisitok, bagkak, maaprusa. Hala, nakalalisto ka. Baka malukoy mo tiriknak. Baka graduarak ti college nga saan nga virgin. No kayat mo. Into na day off mo. Imbas nga gawid ka. Indatok paspasyal. So tino, iti beach. Ang beso, lawan. Sige, isa ganahan ta. Intag picnic, sikakin siya. Kasta nga ron tinapasamak manong name nakaragragsak kami. Aking kinamatan kami iti kadaratan, ket nung kasta makamatak. Arakupek to ket agtulid-tulid kami iti kadaratan, nga nakatupis isuna, nakaswimming trangak mo. Aglanang tumad dagiti bibig mi manon name nakaragragsak kami nga as in nga nakaragragsak kami. Aging ka nga naipahin natin kinabirhen na manon name di nga pa nagpiknik mi. Nagsangit kalpasan na. Sangon nga na itong paltikarik. Karim nga niya. Na virginak nga graduar. Baka sa anak pa yung makapag-graduar. Tagsikuga. No, makaala ka ita. Mabalin mo ito pala tag-graduar o medyo madlawan ti tiyan mo. Agraduar tangang patpada. May award na ito ti board ta. Mga opisina tanga doa. Sa tanto, agurnong agasawa. Mga opisina tantong nga doa. Magipas dayak to pa italyar ko. Welding shop ko. No adantong po una. Agnegosyo at isupay. Kayam? Kaya.Ag-aalak ka dagiti kakaduwa. Nga surusuruwa kita. Tapno da kaduwa. Kasta tarapap ko. Melda. Mag-opisina saan to aday pasdag ko nga negosyo. Tapno mabiyag ta, kan may kanta tinaran niya ka masagbayan, nagiti agbalinto nga walungan nakta. Hana! Walo! Gatuin. Baka umala ka kininanang mo, di ba? Ado kayo? Kalulaing ti kayat ko. Kat syempre, lumalpas doon ti pa nagsasarita mi, mayat tumanen tirik nami, agkak tumanen di kiti bibig na. Lailuwak isuna manon name agkakadigusik kadagiti agkakabarang agay ko iti nakapinpintas sa pamagi nakinis. Masansan mat idin manon name araramidan mi iti agkanaig kini Melda nga girlfriend ko. Aging ka manon name napasamak ti sangko ni namnama mapasamak. Panggap ko idin di mapan mangrabi sa akong to ituloy tarabok nga ubra ka weldingan tayrang paskunton ko na. Hindi mapanak iti karinderya no name medyo nasipnget iti pagnaak iti pagamuam tadamang gaman kan ay asino aging kaharik na titudok iti pakrang may sapay ano yatin na naipukaw ko manong name. Nadaitan tinauding na puutak. Bidag sublin ti puot ko. Hospital. Ni Melda. Kumusta kan? Si bibiyag ka kadimat lang. Ibagdad na nang arayat kan ka. Nang dardaras ka. Nang italay kan ka dito hospital. Tanong ladaw ka kuma. Kung ti doktor, baka no.
Naibusan ka ni Dara. Tiniliwan na kiti pulis ni Eric. Ni Eric ang piso. Kaya nagdiduwa ka adwana. Kaya nagtanggil ka. Nada nakasaksi. Dadwa nga nagtanggil ka. Ni Eric man tinangduyok kang katanimindua. Gagka nga tayo marayat. Naikari nga sanak pa yamatay. No, naikari ka talaga. Natadamag ladag kagasat. Siyempre, agkakaso ni Eric, saklang ko. Pakalang marot ti pag-abogado. At dapat libre ng abogado. Anak, di ka pala po persa. Imbaga taon tiniraman nga, maselan nga, inner organ. Ala. Ito bakrang mo. Nagasat ka, Noel. Sampai lang yung tulog na hapot Diyos. Ada misyon ko dito lubong. Tiag pamilya. Timang ituloy. Iti metad kanya kakim. Data ni nanang mo. Isot na kabantay keng kaitay. Imitay da akon. Nagpakada. Kumusta ka nanak ko? Nanang si bibihagak. Nagyaman ta kinapod Diyos. So na lang ta. Awang karutami kayo ni tatang mo. Sa pagbayad mo dito sa ospital. Awang pagdanagan niyo. Ada kwarta kiti bangko. Hingga to lang mga alati. Withdraw by the sleep, sweetheart. Tapirmaan. Yeah? Okay? No problem. Tanaw kurang ang damit. Kwarta. Orasanin. At day may nga pulis manong nemi kabayatan ti kadak iti ospital. Inimbis ti kadak. Imbaga ati bundo. Ida ka di maglaranta mga ipila ti darum kontra iti dagiti talo suspect. Natural, sir. Kasi no, daw may mga reglo. Amo no, nagtuloy-tuloy ti kaso akit. Istorbo ka, bangay hearing, kan nadumapay. Di may advice ko lang ka, nukas pagkarikan, ha? Dito kat sangko kang kanunangan, di suspect. Ang advice ko lang no, saanin nga, umatidog pa ti kaso, kapag siyak nga rin ng igam ka natin nga kaso. Kasta tararamid no ka, no da kasong igamak, i-advise ko lang di panagareglo tapno saanin nga matindog. Sige sir, panunutin. Mismo manong naming nga ama ni Eric Timay, iti kadak pa lang dito ospital. Amom, saan ko kan kanunungan ti anak ko? Tawan tinaganak nga mga yan, nagbaling nga kriminal ti anak na. Bagbagagbat kin ko na idi, nagporsigila unay-unay. Ti panagayat na kini Melda. Tako na nang iso kanupay laing ti babae nga nagpaay kin kuan. Saan nga maawat ti panakapaay na. Imayak barok ta ko. Saan tayo nga patatidugan ti amin? Da kami tang gastos. Dari iti amin magastos mo ti ospital. No, dama na gastos mo, sukatan mi. Ken, mabaling pa nga, danyusam. Ti anak ko. Itad mi. Tato saan nga matindog pa di kaso. Kahit nung mariglon ti amin, makaruar man tayo nagdetalo. Tapos na ituloy dati magpatay kanyak, sir. Marami ti kasuratan. Tanong ulitan da, saan kung ito nakanunungan ti anak ko? Sa sarita tamad lang ti sangwanan ti abogado. Sige, sir. Basta laki din santong na maulit. Nagyaman ang maraw.
Kadulita kito rumor ka, nagsasarita tayo ti abogadon, ta kami ti mangsungpat kada kiti kastos mo ti ospital, kaya numanon tuman ti dawa at makasdanyos. Ito bikin ka. Nagyaman siya. Tasan nyo kanunungan ti anak yo. Siguro ko nagngadyak kan kanunungan ti kinaluko ti anak ko. Maawat nan to siguro. Nga talagang saan nga ni Melda tinaikari para kang kuwana. No di kat da kayo tinaikari ti tunggal may isa. Kasta nga ron tinapasamak manon nemi nagsisarita kami ti sangwanan ti abogado kaya nagpinirma kami. Samot nga dakkel unay manon nemi ti dinawat ko nga danyos. Kami umus-usamak. Nayunak to da ito'y. Para ti panangipasdag ko tinekusyo ko na. Nagbaling nga rin nga wanan ti problema mi, manon nemi, kadi Meldag, sipod tawanan ni Eric nga mga isturbo ko na. Aging ka, nagturpos kami ngagpadpada, manon nemi. Naragsak kami, kasama na naragsak, naganak kan kakapsat ko. Nag-take kami ti board, kat kasi na po Diyos nakalasat. Uwad no, nairawar mi. Kung na kanya karon ni Tata Puldo. Mga opisina kanton barok. Di kanton kumontrata ka na kita paarabin ka sidecar ka na rehas. Ang kanton nga welder. Aman tata. Iso na lang ta. Medyo agbalindak nga kompetensya yun. Ano ya? Eh, pusawan. Tata, pasensya kayo. Gusto madamdamag ko. Ay, ikit na siya ta. Saan nga ang kay nga kompetensya, ano no saan kay guntawan, tatatakwa. Adayon to, ti pangipas di kakti akwa. Siyap ko. Kito ore adayo, ore agabay. Depende aja customer. Yung anak ko, salud darangga. Ay, salud yun. Tata, dakay turumbing ka saludwak. Agsipot na dakay ti nang surusuro kanya. Dakay ti nagtad kanya ti break. Dakkel ti na itulong na ti panagtrabaho kada kayo. Kapanang ituloy ko ti panagturpos ko. Maragsakan ako mahit. Tapos syempre, adda ka nga pakakitaan iti imbag nga inaramid ko. Huwag data, saan ito malipatan? Nagsupsupapa ka ito. Adan tuman problema yo. Adda ito nakasagana tumulong ka na kayo. Ninong. Ninong ron kanya. Nakaito ti kang ron na nga alam mi kini Melda nga. Ninong minok kasar kami. Ay, reglado ako, no problem. Nagastrek kami manon naming agpadpada at opisina, nagurnong kami. Kat siyempre, addan ati talyer, addan ati welding shop, manon naming nga iman manage ko. Inabot nuna, nagalak ka rin iti obreros ko, manon naming kabagyak mo lang, may sa ka rin iti ka adjek, iti agyan kanya. Intuloy naman tinagbasa manong, mabayan iti panag working student na, self-supporting. Nukas ka sa nulang, dito product may manon nami, ngayon nga kakapsat kiti sumit iti padak nga graduari iti kolegyo. Agang nga dimtengen manon nami tinaikari nga panagkalay sa amin kini Melda. Apong nakadado manon nami nga kabagyan na, kakapsat na, nga maimpatendar, permi nga super, taorya duwa, nga bas manon nami tinagluganan da. Kaya daw ang problema nga po na isagana nga ng bagti amin. Dito'y balay, siyempre, tinakaangayan, ti reception. Adumat di kiti partidok, manon nami, adu di kiti nanganak ka na kami. Ninong Puldo, iti kang runaan, ngayon mo na nga, danagan na, iti wedding invitation. Nagadua, manon nami, di kiti regalo mi. Adut na kwarta mi. Nakakwarta kami, tinasurok nga sangagasot nga ribo a pisos. Puwere lang naman ng nami di kiti regalo, kartero, lunglungan, ules, pungan, kadadatuwa pa. Si Maruno anong nami nang ipasadag kami ti balay min. Kaputa construction worker di kiti kapsat ko, kadan tatangagit na napintas manong nami, tinamayan da ti balay min. Dito kami nga rin nga nagnay dito sa hawak manon nami, at dati tinduwangan nak mi.
nakatulong mi atan nga rod ket mga opisina ka mga duha sa nakmatpaspasyarin ti welding shop ko. Ika manong name nga naganay nga upat dagiti anak mi. Adamat dagiti tultulungan mi manong name nga kabagyan na ken kabagya. Why naggraduar maten ti burudak mi manong name engineer isuna. Dadatang kininanang manong name agyanda pa yun dito balay. Tadayjay manangin ti burudak nga kabsat ko anilili. Isudan tagyan iti family house mi. Kadatatang kininanang agyanda to'y sidong mi. Nga isudan manon nimi iti mga ayawan kadag iti talo nga pukuda. Malaksit kada kwada at dapat duwa katulong mi. Meaning manong nimi nagbalagi kami. Tada kami talaga tinaikari ka ni Melda. Noon ikari talaga ngagbalagi ka. Ken mabuangay, mabukel, mabangon ti maysa nga mapagwadan nga pamilya. Kaya kalunay pakaragsakan mi manong nami tanagbaling nga nasingpet. Kanimala dagiti anak mi kada kami ngagpadpada. Tanalaing kami. Nalaing met dagiti anak mi. Kaya't nakananama manong nami iti panagbalay ida. Sabi ko ma. Dito nga ron ti pakasalitak manong nami naglasat kadagiti adu nga rigat. Dandani akpay natay kapo iti babay nga naikari para kaniya. Pagpintasan naman ng nimi, dakkel matin itulong na, iti panaka, adandanik pa nakatahi, eksipod ta, iso iti nangrugyat, na nagpuunan, iti agdamapay lang ang negosyo, madamakampay lang ang trabaho, iti asawag, saan kami pa nga nagretiro. Sabi ko mama, nung nimi, iti nakaibati akman iti andal, liliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak, nga nagdingag ka nagbuya, more power to your program, anong and God bless. Tuoy nga rodagyaman nga paghaya mo, Noel. Thank you, Noel. Thank you, mat kadagiti nagbuya.